Hakuna
Haleluya, haleluya, na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mama Reverend Apotre Liliane Kababa, na wapenda sana kwa jina la Yesu Kristo, na nikizani ya kwamba na wewe unanipenda sana, lakini tupende Kristo sana kushinda vyote. Hiyo ndio kitu mzuri. Na kushukuru wewe ndugu yangu mwenye uko katika mtandao siku ya leo kwa kuweza kufuata hii video. Napenda uifuate sana na umakini, na utaona unabarikiwa sana kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti. Siku ya leo tena ni siku nzuri Bwana anaifanya tupate kuongea kuhusu neno lake. Leo naenda kuongea na wamama. Naenda kuongea na wamama nikizani mama mwenye uko kule wakati utafuata video hii utabarikiwa sana. Lakini nakuomba kitu kimoja tu, wakati unapata video hii unabarikiwa, beba hiyo uitumie mwingine, itakuwa vizuri sana, tena utabarikiwa tena sana. Acha basi tuende katika neno letu la siku ya leo. Sisi wote tutabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Mbele ya kwanza neno tunaenda kuomba kwanza, kisha njoo tuingie katika neno letu la siku ya leo. Bwana Mungu, tunakushukuru maana uko mwema. Tunasema asante Baba kwa ukubwa wako, kwa baraka yako. Ni wewe Mungu, napenda tukue katika mtandao tena siku ya leo, na ninajua ya kwamba unatutayarishia mambo mazuri. Wewe watupatia chakula inalala, unatupatia chakula kizuri kila siku. Leo Baba tunaenda kuongea kuhusu wamama. Leo itakuwa vizuri sana Baba, usaidie kila mama atasikia mahubiri. Jehova Baba yangu hapati kubarikiwa, hapati kufunguliwa, hapati kuona ya kwamba yeye ni wasamani sana. Mfalme na mtakatifu wa amani, na alika Roho wako Mtakatifu anze na sisi kuanza mwanzo mpaka kwa mwisho. Baba mtakatifu, Mungu wa amani, naomba maneno itakuwa kululimi lwako ipite kululimi lwangu, ili nipate kuhudumu maneno kutoka kwako. Nisiseme yangu Jehova. Navunja nguvu zote za giza zenye zinaweza kuzuia hii neno ipate kukubaliwa kwa maroho ya watumishi wako kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana wa mabwana, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Leo tunaenda kuongea kuhusu mwanamke jasiri. Ndio kichwa yetu ya neno siku ya leo. Tunaenda kuongea kuhusu mwanamke jasiri. Nikizani kila mtu wote anapendeka kuwa mwanamke jasiri. Lakini kupitia matendo yako ndio utaonekana ya kwamba uko jasiri ama hauko jasiri. Lakini kama hujui wake siku ya leo, Mungu anaenda kufundisha namna ya wewe kuwa mwanamke jasiri. Mwanamke jasiri ni nani? Anaweza kumpata? Mbinguni inamtaka, na dunia inamtaka. Njoo mwanamke jasiri. Ni nani anaweza kumpata? Mbinguni inamtaka na dunia nayo inamtaka. Sasa nani atampata? Tunaenda katika neno letu. Tunaenda kuanza na definition ya mwanamke jasiri. Naweza kusema mfransa banamuita femme vertueuse. Unaona? Sasa Kiswahili, sio Kiswahili ya Tanzania, sio Kiswahili ya Kenya, banamuita mwanamke jasiri. Femme vertueuse. Tunaenda kuongea kuhusu definition ya huyu mwanamke. Ndio tunaenda kuongea kwa hii definition iko na elema ngapi? Elema 3. Elema 3 ni tunaenda kuongea kwa hayo. Elema ya kwanza ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke jasiri ni mwanamke mwenye maisha yake inaonesha imani kwa Mungu. Mwanamke jasiri ni mwanamke mwenye maisha yake yote inaonesha imani kwa Mungu.
Na mtu akikuwa na imani kama vile sisi wote tunajua, hakuna kitu yenyewe unaweza kupoteza. Ukikuwa na imani, hakuna kitu yenyewe unaweza kupoteza. Sasa huyu mwanamke maisha yake yote inaonesha imani mwa Mungu. Na ndio ile elema ya kwanza. Nilikwambia kwamba iko elema 3 ya definition. Ukishakuwa na imani, hauwezi kukosa chochote. Kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba pasipokuwa na imani hatuwezi kumfurahisha Mungu. Sasa huyu mwanamke maisha yake yote inaonesha imani kwa Mungu. C'est-à-dire kila kitu yote iko nayo. Anaamini ya kwamba Mungu atamtendea. Anaamini ya kwamba Mungu atamfungua. Anaamini ya kwamba Mungu atamubariki. Huyo mwanamke jasiri. Ile ndio elema ya kwanza. Elema ya pili inasema ya kwamba ni mwanamke mwenye kuwa na tabia nzuri. Ni mwanamke mwenye kuwa na tabia nzuri kama vile upendo, ukweli, uvumilivu. Akianza kitu aachake mbarabara mpaka anamaliza. Mwanamke jasiri. Hapo sasa tutamaliza kuhubiri, utajua uko wapi, uko jasiri ama hauko jasiri. Unasikia? Ni mwanamke mwenye kuwa na tabia nzuri. Uko na tabia nzuri ndugu yangu? Una tabia nzuri? Kwa maana haiko wengi utajitapa ya kwamba uko na tabia nzuri. Kule nje ndio wataona uko na tabia nzuri. Au saa nyingine ndani ya nyumba yako bwana yako na watoto yako, ati mama yetu ni mzuri, mimi bibi yangu anakuwa kama mtu wa tabia nzuri. Unaona wanakona kutapa ndani ya nyumba, wanakutapa nje kule konaenda wanakutapa. Wanasema ule mwanamke kweli ni jasiri. Anakuwaka na tabia nzuri sana. Ukimuomba kitu anakupatia, ukimsimamisha usemezane naye, anakufurahiaka na anakujibu mzuri. Ule ndio mwanamke jasiri. Tunaenda katika elema ya 3. Elema ya 3 inasema huyu mwanamke anasaidia jamaa yake, c'est-à-dire anasaidia bwana yake na watoto wake. Ako serious, serious wanasema nini mu français? Anakuwa seriousement kufurahisha bwana yake, kufurahisha watoto wake, kuwapatia chakula mwakati, kufanya kila kitu yote nye mama anaweza kufanya juu ya watoto wake na bibi Kenya anaweza kufanya juu ya bwana yake. Ndio huyu mwanamke anasaidia jamaa lake. Mwanamke jasiri. Biblia inatuambia nini? Biblia inasema ya kwamba hauwezi kutosha kilulu yenye komulicho ya mwenzako wakati yako ingali amu na kilulu. Kwa maana hutaona ile iko na kuluma, kisha ule anakuya ati unitoshe kwa njia hii kilulu iko mulicho. Utamwambia kwamba mimi sione. Inahitaji kwa mimi nitoshe hii yangu na kisha ndio nitatosha yako. C'est-à-dire huyu mwanamke jasiri mbele ya kufanya vitu vingine kule nje, anasaidia kwanza jamaa lake. Akisha saidia jamaa lake, anaona ya kwamba jamaa inakuwa mzuri, bwana yake iko na appreciate kila kitu yote yenye anafanya. Batoto na bana appreciate. Ye peke anaona kama amani inaingia kunyumba yake. Sasa anaenda nje sasa. Anaenda sasa nje kusaidia. Biblia inasema ya kwamba anasaidia pia community yake. Anasaidia community yake. Ni kusema pe kwenye iko nini banasemani? Alentour. Njoo mnasemaka ku français nadhani vile njoo mnakuaka. Entourage yake kwa. Unajua sisi tushako kwa Amerika ma français haiko tena ni Kiingereza tu. Mtakuwa mnatusamee. Anasaidia community yake. Exemple, pale bana mzunguka habana kazi. Anaona kama biko wanateseka. Ako na chakula, anasaidia ule mama mwenye yuko pale karibu yake hana chakula na iko na watoto. Sengine anabeba manguo, anapatia watoto yake. Sengine anabeba manguo yake, anapatia ule mama, anasaidia ule baba, anasaidia ule mzee, anasaidia mwenyaji wezi. Anasaidia community yake. Mwanamke jasiri
kisha kusimamisha nyumba yake, anaona ya kwamba nyumba yake iko mzuri, iko salama, bwana na watoto wanamfurahia, anaenda sasa nje kusaidia community yake. Anaangalia kwa community, ni nani mwenye kunateseka, ni nani mwenye ajiweze, ni nani mwenye ana chakula, anasaidia. Mwanamke jasiri. Huyu mwanamke jasiri haiko mwanamke. Kumbuka mimi nakwambia kwamba ni nani anaweza kumpata? Mbinguni inamtafuta na dunia na inamtafuta. Mwenye kuwa na hii matabia yote yenye tunasema hapa. Hakuna manake haiko fasile kumpata. Ingine anafanya kazi ya Mungu na bidii. Kisha kusaidia community yake. Kisha kwanza kusaidia jamaa yake, anasaidia community yake na anafanya kazi ya Mungu na bidii. Wakati nyo unapenda kuwa mwanamke jasiri, usibakilie tu kusaidia jamaa yako au kusaidia tu kusaidia community. Inahitaji pia ufanye kazi ya Mungu na bidii. Huyu mwanamke anafanyaka kazi ya Mungu na bidii. C'est-à-dire na nguvu yake yote. Huko kunyumba anafanya kazi mzuri. Kule ku community anafanya pia kazi mzuri. Manake na kazi ya Mungu nao anafanya mzuri. Hakuna kwenye afanyaki mzuri. Na kila fasi yote kwenye anapita bana mtapa. Kila fasi yote kwenye anapita bana mfurahia. Jamaa yake inamfurahia, community inamfurahia, inamfurahia. Kule kukazi ya Mungu nako bana mfurahia. Mwanamke jasiri akuwake na maprobleme na batu. Hayuwake kukombana, hayuwake kusumbua mtu. Yeye anapenda kufanya mzuri kila fasi. Nake anapenda Mungu amuone mzuri kukila fasi. Kiroho kama vile kimwili. Mwanamke jasiri. Tunaenda kupartia ya pili. Mwanamke jasiri ni nani anaweza mwanamke jasiri ni nani amupataye? Mbinguni inamtaka na dunia nayo inamtaka. Ni nani aweza kumpata? Sasa tunaenda hapa katika maandiko sasa. Maandiko njoo tunaenda katika Proverbe 31 verset 10 à 15. Tuangalia tutashia kwa 15 au tutaendelea. Tutaangalia vitu tutafanya, tuanze kwa pale. Kama tunaweza kuendelea kule chini ni mzuri tu. Verse ya 10 inasema kwamba mwanamke mwema ni nani ambaye anaweza kumuona? Ndio verse ya 10. Maana bei yake inapita mbali bei ya marijani. Ile marijani. Marijani njoo ile banaita mu français perle. Perle. Mukiswahili banaita ushanga. Banasema ni nani anaweza kumpata? Bei yake inashinda marijani. Manake inashinda ushanga. Watu ya zamani hawakuwa wanajua oro. Walikuwa wanajua tu bushanga. Sasa zamani ba mama ya zamani walikuwa wanatengeneza mabushanga hii. Banatengeneza mabushanga ya kongara, banatengeneza mabushanga ya mweupe, banatengeneza ya bleu, banatengeneza ya rouge, banatengeneza manake banatengeneza na ilikuwa bei sana. Pale oro haikuwa inajulikana kama ni ya valeur kushinda mabushanga. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu mwanamke anashinda bei ya ile bushanga, anashinda valeur. Na hiyo Biblia kwa tamani nani anaweza kumpata? Anashinda. Manake bana mkompare, banaangalia ile bushanga. Tupime kwa kukompare huyo mwanamke na ile bushanga. Eske iko ae ni bushanga ndio inampita bei ama ni yeye ndio anapita bei? Baka realize ke yeye anapita ile bushanga valeur. Na ndio maana banasema ni nani ampataye? Ni nani ampataye? Mbinguni namtaka na dunia inamtaka. Mama, uko mwanamke jasiri?
uko fami virtueuse kweli. Huyu mwanamke njoo huyu. Panasema bei yake inashinda ushanga ile ya Valere, ile yenye banaita marijani. Ilikuwa inashinda oro na Valere. Huko nasikia. Maki kila mwanamke anaivala banamuona kweli ni wa Valere, lakini huyu mwanamke jasiri anaishinda Valere. Mama, kuwa jasiri. Ujikazi ukuwe jasiri. Usikuwe na problemi na batu. Ujikaze kusaidia watu. Ujikaze kusaidia community. Ujikaze munyumba yako kwanja uwe peke unajua. En français banatuambia la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ndio vitu tukwa tunasema kama vile ndio mnasema français nyebe kusema français achana si ba huko tuisha potelea kwa anglais. Tunaenda mstari ya 11 inasema nini? Moyo wa mume wake unamwamini naye hatakosa kupata faida. Moyo wa mume wake unamwamini. Moyo wa mume wake unamwamini. C'est-à-dire moyo wa bwana yake hauna hata uoga ati huyu mwanamke anaweza nikilia sumu, huyu mwanamke anaweza kunioa, huyu mwanamke anaweza kunifanyia hiki. Moyo wa mume wake unamwamini kupitia matendo yenyewe kwa ule mwanamke. Ni mwanamke mzuri sana. Mwenyewe huwezi kumpata kuna makosa. Na mume wake wenyewe anamutilia tumaini. Wakati mume anakutilia tumaini, utakosa kitu gani kwa mume wako? Utakosa kitu gani kwa mume wako? Haiko kama baba mama bengine anaamka asubuhi anaanza kugombana na bwana yake, anaamka asubuhi anamwambia hiki, anamwambia kuumiza bwana yake, amfanyia hata kitu ule mama yeye bile biote abifanyake kwa bwana yake. Kenya anafanyaka ni kufurahisha mume wake, kutayarisha manguo ya mume wake, naweza kwa kusema kutayarisha manguo, kutayarisha chakula, kufanya kila kitu yote ya mzuri kwa mume wake. Anafanya kila kitu yote ya mzuri kwa mume wake. Mume wake akosake kitu. Mama anayua sema bwanangu anapendaka hiki. Mama anayua sema bwanangu anakatalaka hiki. Ile yote iko anaifanya juu ya kufurahisha mume wake. Ule mwanamke jasiri. Tunaendelea, tutaangalia kwa tutaishia kwa ajili ya muda. Mstari ya 12 inasema nini? Anamtendea mume wake, anamtendea mume wake wala si anasema nini hapa? Anamtendea mema wala sio mabaya siku zote za maisha yake. Njoo benya anatendea bwana yake tu ile. Hapa tukunye kwa example ya bwana yake. C'est-à-dire anafanyaka vitu vizuri kila siku mbele ya mume wake. Anafanyaka vitu vizuri. 13 inasema anatafuta sufu. Kiswahili. Anatafuta sufu na kitani na kufanya kazi yake ya mikono kwa moyo tayari. C'est-à-dire anatengeneza nguo. Sa vile wakati wa baridi anatengeneza manguo ya baridi yenyewe wanaita malen. Wakati ya kifukuto anatengeneza manguo ya kifukuto yeye wanaita len. Ile ya mbele ilikuwa len. Njoo ile ya nani? Ya kifukuto yenyewe inatengenezewa na ngozi au manyoya ya kondoo. Na hii malen anaitengeneza ni wakati wa kifukuto. Line anatengeneza kama njoo anataka line. Anatengeneza wakati ya baridi, njoo ile wanatengeneza na manyoya ya kondoo. Anatengeneza wakati ya kifukuto. Line wakati wa baridi, njoo inatengenezwa na manyoya ya kondoo, na anatengeneza wakati ya kifukuto. Ile yote iko natafuta kufurahisha bwana yake, iko natafuta kufurahisha watoto wake. Anajua kia kufanya mkila wakati. Ile sezo ya mvula anajua ati saa hii inahitaji manguo ya hivi. Sezo ya jua anajua hii saa hii inahitaji manguo ya hivi.
ule mama anajua kila kitu yote, manake bwana yake anamtilia tumaini na aone makosa kwake, kwa maana mwanamke anajua bia kufanya. Sio mwanamke mwane karaka pale hafanyake chochote, iko tu pale mwanamke hatutasema mahali ingine kule njo kwenye anaiwaka tu kule me hatutaongea ile fasi njo huyu mwanamke ni mwanamke mzuri sana. 14 nasema yeye ni kama marikebu marikebu za biashara, analeta chakula chake toka mbali. Huko nasikia hii marikabu njo bato, maana yake anaendaka kuleta chakula yake ya kukula mnyumba yake mbali, akilamukia na anaingia mwa hii mabato inalamukia ka asubuhi. Unajua ma business mingi na banazoea kuifanya, vingine banazoea kuifanya busiku. Mametogari mingi ya ba marchandise nenda njo busiku. Sasa hii mabato hii ba marikabu yenyewe inalamukia ka asubuhi. Ule mwanamke ifona yeye bana mfananisha kama ile marikabu, ifo alamuke na yeye asubuhi ende atafute chakula yake na anaileta mbali. C'est-à-dire ile chakula iko nzuri sana, iko ima chakula hii ya yenye tunaona kwa hiyo ya haraka haraka, ile ni machakula nzuri yenye ifo alamukia asubuhi ende itoshe kule mbali ailete juu bwana yake na batoto yake bakule mzuri. Mwanamke jasiri sio mwanamke mwenye ko pareseze wakuwakia mkitanda. Yeye ni asubuhi yashalamukia anaenda, anajua kwamba kama ni kuku, ile kuku za kule ndio zinakuwa mzuri. Za hapa banabifanyaka tu bifanya, lakini iko wake na butamu. Ile nyama yenyewe iko hapa sitabeba hiyo kwa ajili ya jamaa yangu, mimi nitaenda kule mbali kwenye banatoshaka ile makuku ile ya butamu, kwenye banatoshaka ile manyama ya butamu, kwenye banatoshaka ile mchele ile original, ile bungo original. Ule mwanamke anaenda atalamukia asubuhi, anakata busingizi, anaenda juu alete kwa nyumba yake bwana yake akule chakula nzuri, watoto wake wakule chakula nzuri. Maana yake iko mwanamke mwenye ko exemplaire, mwanamke jasiri, ule mwenye banaita femme vertueuse. Ako matata. Tunaenda kwa mstari ya 15 nadhani. Mstari ya 15 inasema anamuka ingali usiku. Anamuka ingali busiku kuwapata watu wa nyumba yake. Tusikie Kiswahili. Anamuka ingali usiku na kuwapa watu wa nyumba yake chakula na vijakazi wake instruction ama mamlaka ya kufanya kazi nyumbani. Juu ya nini anaamka? Anaamka ile busiku awapatie watu wake, watu wa nyumba yake, bwana yake, watoto yake, awapatie chakula. Basi bakia bana chakula, anaamka ile busiku juu afanye vile na kuacha naleta instruction kuwafanya kazi wake. Mtafanya hivi, mtafanya hivi ndio mtatumika siku ya leo. Uko mwanamke haujui atasema hivi mtoto anaendeaka wapi, mtoto anachezeaka wapi, haujui bia kufanya na watoto wako, maana Mungu ndio kwa maisha yako kuneema. Mimi huyu mwanamke alikuwa na yu asema hii nitaacha hii chakula ya bwanangu na watoto yangu, na ifo ni yue kwenye watoto yangu batachezea leo, ifo ni yue kwenye watoto yangu batatembelea leo. Anayua ile yote, ana mbele ya kwenda ifo asaidie wafanyakazi wake, kuwapatia kila mtu order. Utafanya hiki wewe utafanya hiki, kusema utasukula masahani, wewe ndio utapiga, wewe ndio utafagia, wewe ndio utakoropa, wewe ndio utafanya. Analeta ile instruction yote kusibakie desordre kwa nyumba yake. Femme vertueuse, mwanamke jasiri. Ako matata. Tunaenda 16. Nasema tunaweza kushuka chini, lakini tutaishia 16 itakuwa mzuri. Hapo tuko 16 hapo. 16 nasema
Anaangalia shamba na kulinunua kwa mapato ya mikono yake. Anapanda shamba la mizabibu. Huyu mwanamke kazi iko nafanya kazi mingi. Mule iko nafanya na business. Mwanamke jasiri, nilikwambia ya kwamba mwanamke jasiri akianja kitu akiachaki, ifo afike kumwisho nake. Kama sasa vile example ya kusema business, akianza business ifo amalize. Ifo amalize ile business. Afike mwisho wa hayo na aone matokeo ya hayo. Uko nasikia? Hapa wanasema ya kwamba ananunua shamba, anaweza nunua shamba yake na anailima na anapanda mizabibu ndani yake. Yeye peke ananunua na pesa yake, ya yasho yake. Yeye peke analima, yeye peke anapanda, yeye peke anavuna. Mwanamke jasiri akishaanja kitu amalizake, tuseme aiachake mbalabala, ifo amalize. Haiko kama ule mtu anaanjaka kitu kufika katikati anavunjika moyo. Ati mimi niache. Mvula, unajua bisingizio. Mvula inyeshe. Ile shamba ile kulima hayo iko nguvu. Hii inahitaji mwanaume tu. Hii inafanya yeye peke yake. Huko nasikia hapa iko nafanya na mwanaume. Huko nasikia iko nafanya bibi yote na mwanaume peke yake, mwanamke hivi. Na njoo unaona mbinguni inamtaka na dunia nayo inamtaka. Ni nani atampata? Na akishapatikana huyu mwanamke, kila mtu anapenda ambebe. Kila mtu anapenda. Ushakaona mpagano anapenda kwa mwanamke mpagano. Abazoe yake rari. Lakini utasikia asema naenda kuoa kule kubalokole ama kuba Kristo, sasa inaweza pata mwanamke mzuri. Iko anatafuta nani? Mwanamke jasiri. Jua ndio yasema Mkristo. Mwanamke Mkristo anaogopaka. Mwanamke Mkristo anaogopa kwenda usharati. Mwanamke Mkristo anaogopaka bwana yake. Mwanamke Mkristo anafanyaka vitu ya mzuri jiko anaogopa ya kwamba Mungu asimuone na makosa. Na njoo unaona kama pagano banakuyo makanisa. Kuko mtoto wangu mmoja aliolewa hapa Maryland. Bwana mmoja alikuwa Muislamu. Anakuya kukanisa akajitia Mkristo. Wakati alipojitia Mkristo, kumbi iko napenda ule mtoto wangu. Mtoto wangu ule alikuwa muimbaji, mtoto wa rafiki yangu kwa. Alikuwa muimbaji. Akapenda ule mtoto mwanamke. Na ule mtoto mwanamke wakati aliona Bwana anakuya, anamuona mkanisa akasema ni Mkristo. Kumbi haiko Mkristo. Iko natafuta tu ule mtoto mwanamke. Anajua kwamba uliko na woga ya Mungu, hawezi kufanya usharati, hawezi kuiba. Mtu mwanamke jasiri haibaki bwana yake. Haibaki bwana yake, adanganyaki bwana yake, hana problem yenyewe anatafutaka. Juu ya nini? Anaogopa Mungu. Anajua kwamba akikufa leo ataenda njoo mbinguni, na njoo unaona biko wanamtafuta kwa kila mtu wote. Kila mtu yuko anamtafuta. Alors ule bwana akakuya, akaoa ule mtoto wangu. Bakafanya naye mariage. Kumbi mtoto mwanaume haiko Mkristo. Anakuya tu juu ya kuatire huyu, anapenda kupata mwanamke mwenye kuna tabia mzuri. Na njoo ule mwanamke jasiri. Sio Mkristo wote anakuwa na tabia mzuri. Acha niwaambie, akabeba ule mtoto mwanamke akaenda naye kwa nyumba, akamzalisha watoto wangapi? 3. Kisha pale kumbi ako na mawazo yake ingine. Akaenda kuoa wengine bibi kali mwaka mbele kama alimwaka kisha kuoa huyu njoo atuyu. Akaanza sema huyu mtoto kumusema mambo mingi. Lakini Mungu alalaki. Mwanamke jasiri. Mungu alalaki, ule bwana akamwacha. Juu ule mtoto wangu aliteseka na watoto yake. Akateseka na mtoto wake mdogo kwa maana ule bwana alikuwa anazaa na huyu bibi anaacha, anazaa huyu bibi anaacha. Alikuya kule kwa ule mtoto wangu kama vile nyama ya kondoo, kama Job anasema nyama ya kondoo. Alijionesha kweli ni Mkristo. Na njoo akamletea tu tutoto twake, twenye zalaka kule nje. Karibu kama akakufie mule munyumba, mtoto aliteseka na ule mtoto. Na kisha baba anamkimbia. Kisha kumkimbia. Akufanya sijui kama alifanya miaka 2.
kulitokezea bwana moya akakuya akasema hana mwingine bibi mwana ona ni ule bibi tu. Na kenye kimuleta kwa ule mtoto wangu anasema mimi nakuya tu kufa mariage na yeye njoo bibi yangu. Kwa kupitia mateso yule bwana alimutesa. Ule bibi yake mwali waka kule kwabo akaanza mtukana huyo mtoto wangu. Akapiganisha wapi bikakatala. Akasema ni mwache. Lakini angalia kwa bwana alitokea sasa. Mwanamke jasiri akosake bwana. Mwanamke jasiri akosake kazi. Kila fasi utaenda kuomba kazi batamupa. Kila fasi yote. Mukartie banaweza kumpatia bukubwa juu ya ujasiri wake. Utasikia yeye ndio banamchagua mama. Huyu mama ndio anapaswa tuchungia pesa. Huyu mama ndio anapaswa kuwa mkubwa wa mama. Huyu mama ndio juu ya nini? Uko jasiri. Hauna mambo mingi ya kusumbua watu. Mwanamke jasiri asumbuake watu. Kuanza na bwana yake na batoto yake na kule nje kwa community anafanya vizuri kila siku. Anafanya kazi yake mzuri. Huyu mwanamke jasiri ni nani ampataye? Nani ampataye? Mbinguni inamtaka na dunia inamtaka. Na wakati anaonekana kila mtu anapenda mbebe. Mpagano yuko anamlalamikia yuko anapenda mkamate na Mkristo yuko analalamikia yuko anapenda mkamate. Mwanamke jasiri. Tujikaze tukue wanamke jasiri. Tujikaze tukue wanamke jasiri. Mwanamke jasiri ni mwanamke wa ajabu sana. Ni mwanamke wa decision. C'est-à-dire ni mwanamke wa determination. Iko mwanamke wa determination akianja kitu inahitaji akifikishe paka kumwisho. Sasa mama, na wewe kufuatana na mahubiri, unajiona kweli jasiri mama? Wewe mama muona nisikize, unajiona kweli jasiri? Na kama hauko jasiri, omba Mungu akutie mwanamke jasiri. Kupitia hii mahubiri, anja kufata moya na kugeuka kweli, na utaona bwana wako anakutilia confiance. Na Mungu mwenyewe atakutilia confiance. Hautakuwa tena na probleme. Tukiendelea pale chini kwa maana tukumalizia utasikia na watu na bwana yake kuna msifu, watoto wake wako na msifu. Sasa kama hapa kunyumba biko msifu tena kule nje. Tukue wa mama jasiri. Tukue wa mama jasiri. Tutaona mkono ya Bwana. Tutapendewa na wabwana yetu. Tutapendewa na watoto wetu. Kama hatuko wako bonjo biko enda bana tutangazia uzuri kule nje. Unasikia mtoto yuko anaongea na mama yake, mimi mama yangu ni mzuri. Nikimuomba kitu ananipatiaka. Nikimfanya hivi mama ananikokotaka tena ananibeba. Uko nasikia na batoto biko nasikia furaha, ya kukuwa na mama kama huyo. Ukakuwa mama mkali saa yote wewe kila kitu unaonaka tu makosa. Mtoto anaanza kuepuka. Mtoto anaanza kuchukia. Mimi nazoea kuambia bwana yangu, najua bwana wanakuwa kama makali. Mimi naambia bwana yangu, hii neno kupitia huyu mtoto, unajua kitu tutafanya ni kunyamaza na kuomba. Unampatia mashauri mara 2 mara 3. Kama apende kusikia, achana na ule mtoto. Enda acha ile dossier kwa mikono ya Mungu. Na unakuwa shukuru tu Mungu. Naambia Mungu asante kwa ajili ya mtoto wangu. Kwa ajili ya mtoto wangu anabadilika. Asante. Na utaona masiku kidogo hivi anabadilika. Mimi nakuwaka na kitu yenyewe mimi nazoea kufanya kwa ndugu. Kama naona mtoto wangu ananisumbua, niko watoto 5. Kama anasumbua kwa kitu fulani yenyewe mimi sifurahie naye au baba yao afurahie naye.
mimi nitamwambia Mungu, ni wewe ndio unipatia huyu mtoto. Chovi mimi nafaka. Wewe ndio unipatia huyu mtoto. Mimi niko mchungaji tu, lakini mwenye mtoto ni wewe. Sasa Mungu, vile wewe ndio mwenye mtoto, na kuomba kila fasi yote kwenye atakuwa anapita upite naye, kwa maana matendo yenyewe unafanya mimi hainifurahishi. Naisha mpatia mashauri, hataki kusikia. Sasa nataka we Mungu ndio mwenye mkamate, we peke na mubadilishe. Ingine mimi nafanya kasi tu kubafi. Akipata kabwana keka mpenda, anakapata, o mama huyu ndio mwenye niko naye hivi na hivi. Namwambia Mungu kitu kimoja. Namwambia Mungu, kama ndio bwana yake, acha baoane. Na kama yuko bwana yake, wewe mwenyewe baachanisha. Sasa hautakuwa pale kupigana na mtoto. Jani unaleta haka, jani unaleta huyu, jani unafaa hivi. Uko na Mungu mzima. Mwanamke jasiri anapaswa kuangalia mbele na kuona ya kwamba hatuna ingine solution. Solution yetu ni Mungu. Kenye kinakushinda, sio Biblia inatuambia. Hii inashindikana na mwanadamu, ukipeke kwa Mungu. Na baba pagano banakuwa banazunguluka na batu yabo kubafumu, banaenda huku, kumwisho banasema tuende kubalokole, tuende kuba Kristo. Na kufika kule kuba Kristo banabaombea na banapona. Unasikia? Hapana kwa unapigana batoto, ndio tuna batoto banakuwa baenemi yako juu ya huko unasemaka tu, unasemaka sema mara 2 mara 3 ndio huko conseiller, au papa iko conseiller. Kwa wale batoto unabambia mara 2 mara 3 banakata, achana nabo. Peleka dossier kwa Mungu na utapata solution. Ule ndio mwanamke jasiri. Lakini utapiga, unatukana, unamfukuza, unafanya, utajipata ule mtoto anapotea. Hapa niko na rafiki yangu mmoja alipoteza mtoto wake vile. Sasa kwa nalia, nilimwambiaka acha kuitia mtoto polisi. Huko kwetu hakuna mambo ya kupiga mtoto. Mimi kidogo polisi kwa mtoshe. Kidogo mimi naambia mtoto yuko adolescence. Hautamubadilisha ile kipindi yenye Mungu anamtia moyo wote ibadilisha, ni Mungu peke yake ndio anayua. Nikamwambia usitie mtoto polisi, hapo nisikiaka. Leo inakuwa kama ni miaka 4 au 5 hivi. Naweza kusema miaka 4. Mtoto ajulikana kwa aliendaka Muamerika huko. Tufanye angalisho. Wakati tuko tunakomalisha watoto wetu. Mimi kila mtu anakuwa anafurahia watoto yangu. Juu ya nini mimi naipataka ile tuseme banataka nini mfransa? Niseme tu ile nani akili ya kukua, nisikuwe napigana na watoto. Nikuwe nawaachia Mungu. Mbele na mimi nilikuwa mkali wakati nilikuwa siyaokoka. Fimbo niko wapiga tia watoto chini ya kitanda. Bile biote uko unapenda forcer bafanye kile kenye wewe unataka, ndio Mungu anakuona. Kwa maana Biblia inasema kwamba ukitupa pia fimbo unaharibisha mtoto. Lakini wakati tunaokoka, Biblia inasema tumwachie Mungu kila kitu. Sema kidogo nabo tena kwa upendo. Pole. Mama yangu hiki yuko unafaa hiyo kibaya. No mama, ule tunjo wangu hivi na hivi. Achana naye. Enda kwa magoti. Mambo yote itakuwa mzuri. Njoo mimi naishi. Sasa mubarikiwe sana kwa ajili ya neno ya siku ya leo. Ukiipata utumie mwingine. Unamwambia uende kwa YouTube, utakutana Reverend Apostle Lilian Kababa na kichwa neno yenye inaitiwa mwanamke jasiri ama femme vertueuse. Mbarikiwe sana wandugu. Acha tuombe. Baba nakushukuru maana uko mwema, asante kwa ajili ya neno ya leo. Kwa maana neno ya leo Baba inatusaidia sisi wamama kwa kuweza kugeuka na kukua jasiri. Ndiyo Baba, tulikuwa wengi wenye hatujue maana ya jasiri. Hatujue Jehova. Lakini kupitia mafundisho ya leo Jehova, ninajua ya kwamba kila mtu atasikia mafundisho, atabadilika na atakuwa jasiri katika nyumba yake. Ndiyo Baba, kama si wenye tuko mabulaya hii, siyuwe Mungu utatusaidia. Tukue jasiri kwa ajili ya makazi yetu tunapita mwayo. Mfalme na mtakatifu wa amani, wewe ndio Mungu wetu. Wewe ndio unatengenezaka mtu na kumpatia akili. Wewe ndio unatengenezaka mtu na kuweza kumgeuza. Baba, geuza wa mama wote wenye watasikia hii maneno. Wenye atasikia hii maneno Jehova, ubageuze bapate kwa jasiri mbele ya Mungu na mbele ya mabwana yabo na watoto yabo. Tunabacha wote katika mkono wako Jehova, kupitia jina la Yesu. Amen. Wewe mwenyewe yaokoka, sema ai Yesu, nimesikia neno lako, nimelikubali na moyo wangu
Na mimi nataka nikuwe mtoto wako toka sai mpaka mwisho wa maisha yangu. Kupitia jina la Yesu Kristo. Umeokoka kwenda katika kanisa ya Wakristo wenye kuongea neno la Mungu katika roho na kweli. Kupitia jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tunashukuru sana. Mubarikiwe. Tusiache kuombeana. Tuombeane. Maombi inashinda fedha na dhahabu. Basi mubarikiwe sana. Kupitia jina la Yesu.